Anya laki din! Bakit? Rumwara kaon? Sa dinumanen ti papanam Pedring, adala man ti rabi iya. Ay kahit mapanak agpadanom iji taltalon ko bakit? Agpadanom ka manen? Nagpadanom ka manen idi na minsan ngal daw. Wen, Gina, bakit? Masapaw ti adu-adanaw iji taltalon tapno saan amamagaan? Kanayon kalakit din amapan agpadanom? Ang mga numalayusan di taltalunam. Ay, may mayat ki di ano malayaws. Tapno nabasa ti daga ken nalakang agbunga dagiti mulak. Makaamu ka, Pedring. Basta di ka unay agbayag iti taltalon, ta delikado dagiti ulag, ha? Awan ti rumbeng, pagdanagam, bakit? Apay nga rod ang nagimot kay ti tuwalya. Agdigos ka iti taltalon? Ay, husto ka, bakit? Agdigosak iji irigasyon no madamdama. Kasta ngagpaisaw. Apay day tatwalya nga imot mo, Pedring. Pag-ap tadi ti karuutan, Rosana. Awan ka di tinakakita ken ka nga imay dito'y taltalon, Pedring. Ay, awan, Rosana. Naganaan na, dak. Diyak kayat nga da makakita ka data. Rumbang yaang, maichismis talakit din no da makakita ka data dito'y taltalon. Amumot abalo ak itinabiyag, ken si aasawa ka man. Awan ti rumbeng pagdanagam, Rosana. Agtalinaed alimad ti relasyon ta. Pedring, Rosana, ay ayatan ka. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. bolero. No talaga nga'y ayatan na. Apay nga rod adi mo pala sinaan ni Gina nga asawam. Kitdatan ti agden na. Makitam? Sabali ti reaksyon mo iti imbaga. Saan aday tati pagsaritaan ta, Rosana? Oh my kaman kit di. Ay, naunay ka. Agtutur ka mat Pedring. Di ka lang makatuturan. Ipaidanak matla adagosan. Mailiw ang naminin kan ka, Rosana. Ay nagbanglo ka talaga. Ay, na. Ay, makikita. Di mo unay, Pedring. Nagkapwam, Pedray. Nagsapa ka mo tayo na masabat ka dito parangan. Ay kahit napanak nagpadanom tatang. Anya, kunak man no nagpadanom ka, hindi na minsan nga aldaw. Kurang jay danom ti taltalon ko, tatang. Iswa nagpadanumak man. Una yun day ta, Pedreng. Kanayon kalaki din nga agpadanaw. Ang mga numalabas mo ti agpadanaw, kat malayos dagiti mulam. Anya laki din ni tatang. Pakibyangan na pailang ti panagpadanom ko. Mas daawak lang amay. Rinabiya mapan ka agpadanaw. Nagagat kalauna yan. Agsapa mo tayo no agawid ka. Ay katuwan tatang. Agkagatak tapno saan kami agbiseng kini Gina nga asawa. Apay ang nagjakit ka, Pedring, sa dino ti papanam. Mapana ka ni Jitalon ko, bakit? Rinabi ka mat na namapan iti talon mo. Agina na ka mat Adupay, ti padanumak amulak, bakit? Saan pa analpas ti padanumak? Agpadanom ka manan. Wen, bakit? Adumot la ti maapit ko no kanayo nak ngagpadanaw. Mabalin mat nga agpadanom ka iti bigat. Aldaw wano malam. May mayat ti agpadanom iti rabi, tanalamlam mi ti panawin, bakit? Saan ako na amarigatan? Wan nga mapuyatan ka mat lakay. Ayos lang, bakit? Kasta talaga. Anusa kun ati mapuyatan, basta maasikaso ka na yung bagdag iti mulak. Oh, Rosana, ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mat unay-unay, Pedring. Nagbanglo ka man, Rosana. Ay na. Ay, di nakarod agkan dita at ani. Ay, Maria ka. Nay, adda nagkarasakas iti san unay nga dayaw, Rosana. Ay na, ang mga noada tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Awan magkisumungpat. Ang mga numarabutit lang ti nagkarasakas, Rosana. Pedring. Ay,
ituloy taki din tararami din tarusana. Ay, di nakagkandit ako lakmat. Maria kak Pedring. Ay na. Nagapwam, pari Pidring. Nagsapa ka arimuara. Ay katuan pare Victor. Napanak nagpadanaw. Naglawagayam ti padpadano, ma'am. Pari Pidring. Iso na lang tanasamak di talon mo. Amangan no pagbalayan ti uleg. Saan mo't anasamag di talon ko, pare Victor? Kanayon ko mo't adalusan na. Uray ka na yun adalusam ti talon mo. Nalakalatangag tubo ti ruot. Mayat apagiwaywayan iti kalding. Tanaraber di ruot na. Aha. Bilibaken ka, pari Pidring. Nagagat ka mapanijay talon mo, nga uray no rabiin. Ay talaga kasta, pare Victor. Nas kanya gagatak, tapno adunto ti maapit kaw. Kaya't ka kumatuladen. Tapno adumet ti maapit ko, ngem saanen. Tuladan naglata tapno adunto mo ti maapit mo, pare Victor. Saanen, pari Pidring? Amangan no makaapit ak tulaang iti sakit tinakam. Anya? Apay, Pedring. Anya ti aramidam ijay talon mo. Rinabi ka rumwar. Agpadpadanumak, nanang. Apay, saan pa'y analpas ti panagpadanom mo? Ay, saan pa, nanang? Nalawa pa di padpadanumak katalon ko. Nalabos mo't daytan a kinagagat mo, Pedring. Kasla di ka mabambanog. Anya, laki din ni nanang. Dilawan nyo man ang tararamidag. Mas daawak lang nga may nanak ko. Mabalin ka mo't nga agpadanom iti bigat, wano aldaw. May mayat tirabi tanalamiis, nanang. Didak ka di pakadanagan tamok tararamidag. Aginanakamot Pedring. Kumut-kutungkan gapo iti kanayon mo apa nagpadpadanom. Napigsa ti bagik, nanang. Awan ti rumbag nga pagdanagan nyaw. Lakay. Uy, lakay. Arako panakman mo't Kakaiso na saan ka na pa nagpadanom ita arabi Parbangon agtaon na mapanagpadanaw, bakit? Kunak man no saan ka arumwar ita? Rumuwarak no parbangon. Arako panakman nga ron lakay. Apay, di ka mailiw kanya. Kaya't ko pa'y timaturog, Gina. Anya ka matin, Pedring. Sapay ka digbigos ko. Nagbangluak. Diyak pa'y masango ita, bakit? No bigaton. Anya? Ipabigat mo ba'y laang? Maturog takit din, bakit? Makabanog da ita pampanunutan. Uy, naglangto ka kasinsin Rosana. Ha? Apay ibagam anaglang tuak kasinsin Victor. Masibsibugan ka ngamin, iso analang to ka. Anya ti kayat mo asawan kasinsin Victor. Amang ano dandanin nagbunga dagiti mula, akanayon amapadpadanuman. Ay na di ka maawatan kasinsin. Anya amula asasawon din. Awan! Lipatam latan di imbagakan ka. Nimot Pidring ti tataulan ti asaw, bakit? Wen nga rod lakay. Sa dinungay ti papanan na kat rabi una yan. Nay, agturong mo't iti daya apasit ti paraangan. Nalabit amapanmanan ijay talon na lakay. Basta awakken kwa na. Tarinabi mapan ijay taltalon na. Di na nga rod kanu kaya ti mainitan. Iso arabi amapan ijay talon na. Naidumduma mo ti panagtrabaho ni Pedring iti talon na. Rabi ama panagtrabaho. Ken kanayon nga ibaga na nga agpadanaw. Wen nga rod lakay. Kanayon na apadanuman dagiti mula na. Ay no, mailiwak manin ken karusanang. Ay na, di nakarot arakupan iti na irot ang Pedring. Saan ka makaangas? Ay na, mailiwak nga ron ken kan Rosana. Oray siya. Mailiwak matan kan ka, Pedring.
Ay, ayatan ka talaga, Rosana. Ay, ayatan ka man, Pedring. I love you, Rosana. I love you too, Pedring. Aha. Adda nagkarasa kasi tisan unay nga tayo, Rosana. Ay na, ang mga nood at tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Ay, pusa mo't lagayam, Rosana. Ay, kunak lakit din no adamang sisiim kadata, Pedring. Ay, awan ti umay a tao dito, uy. Kaputar rabi unayan, Rosana. Nay, mayat ti sasagawisiwam di ti parangan pare Victor. Wala, pare Pedring. Nagapuam ngay. Ay kat ije balay pare. Inakman gumatang itinaima sa sidain may. Tay bulalo tiga tangem. Tapno napig sa titumang mungag padanom, pare Pedring. Mangan ka itiado. Tane, naglawa pa ije padpadano, ma'am. Nay, jak kursunada ti panag-iisam mo pare Victor. Oy. Di mo kumaikan iti sa bala kay papanan ti panagisam ko, pare Pedring, ha? Kaslada kayat mo nga ibaga kanya ka. Awan? Kat, kano ka nga agapit iti mulam? Ay, kwa. Mabayag pa pare. Ay, kunak no mabiitan. Takanayon mo't nga minti pa nagpadanom mo. Ay katagbungad ang tulat ta. Ano madanon pare? Sige. Panawan ka pa tayo nagman gumatangag paiso iti bulalaw asidain may kini bakit kaw? Ay na. Di mo unay ti mangan Pedring. Kas ka lang mabisbisinan. Nagimas nga rod ti mangan bakit. Ay na. Nagrawat ka mat amangan. Ngam ape akas la kumutkutong ka na kay. Agsarming ka, takitam day tamatam. Nagdadakkelan dagiti eyebags mo. Naglitem pa yun taglawlaw ti matam. Tila madlaw mo mait bakit? Uy, Pedring, gadan samot ang sakit mo. Anya kumangay ti sakit kaw, Gina. Ingka kiti agpa-check up. Sabali at talaga tilangam. Di kan tumat ngamin matmaturog, takanayin kalatan ngagpadpada no medyo talon mo. Awan, ti sakit ko. Wano? Agar-aramat kamutan iti droga. Iso ako mutkutong ka. Anya laki din ni bakit? Tila madlaw mo. Sa anak nga gar-aramat iti maipari ta droga. Ala, ituloy mo kidin ti mangan. Sana dayta ti pagsarsaritaan ta. Pedring. Apay Rosana, naglitay kamay. Imbis kumaan na ragsak ka, ta nagkita tamanin diti kataltalunan. Kwa. Apay, at ka di ibagam kanyak, Rosana? Napatagtibag akin ka, Pedring. Naskan apanawa mo ni Gina nga asawam. Katdatan ti agdan na. Anya ti kahit masawan, Rosana? Agdadagsanak, Pedring. Duwan abulan asa anak sa nga ili. Anya? Wan, Pedring. Masikugak. Ay, saan? Saan na mabalain? Ay, dakkel ariribog ti mapasabag no kasta, Rosana. No di mo sungbatan ti sikug ko. Siyak amis mo ti mapan ije balayo. Kat agnaadak matan ijay. Anya? Apay ngayon may kadidi balay. Kan apay day ta nagdakkel abag nga imad mo, Rosana. Agnaadak kung dito balayo, Gina. Anya ti kahit masawan. Naskan asungbatan ni Pedring ti sikug ko. Anya? Masikog ka? Kat ni Pedring ti amaray ta sikog mo? Rosana? Wan, Gina. Adda relasyon mi kini Pedring nga asawam. Anya? Kasano pasamak dayta? Ay! Ipapantay tabunin mo, Gina! Ay, pangasay! Ay, di nagtagbatan ba kahit? Ay, Kaitibain, Pedring. Sabali mat gayam ti padpadano, ma'am. Niyamat gayam, Rosana, ti pinadpadano, ma'am. Ay, pakawanan nakpakay! Ay, nailawan kami lang! Sikati ayatak! Nailaw ang tarupam. Tagtag numalpasan ti amin.
Alin? Saan, Gina? Pakawanin na kaon. Jakon ulit ang tinaramit ko, bakit? Talaga di mo maulit inaramid mo. Gapot ang makisinak matankan ka, Pedring. Anya, di mo ko maramidan tayo takanyak. Urnusin dati amin. Ay, ayatin ka. Ay, di na ko mapamparawan. Bakit? Papas kaitan nga agpadanom. Tagawid akmatan ni Jay lugar mi. Ulbod! Kan man nga lilaw ka, lalaki! Saan? Di na ko maparawan. Sikat ay ayatin. Ay, pagkawalan na. Gina, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anya Laki din! Lakay, umay ka agmeriendan. Naluton ti hot cake. Naimas daytoy, tainikak iti vanilya, pangpaimas. Sana ka mabisen. Agmerienda ka pa sakbay arumwar ka. Anya kalakit din aya. Sana nga ron na mabisen. Papanamaya, Di talang. Masikuranak dito'y balay. Iswarumwarak. ramanampay nga ron ti hot cake ko Inlutuan ka pa'y. Sana nga ron na mabisen. Sige, rumwarak out. Ay na, nalpas mo't lang ti panaglabak. Tarararay, tararan, tan 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 tan. Hello? Ha, Abalayan, Mariette. Wait. nay, si kamot gayam, abalayan Dalton. Ay, apay, abalayan. Anya ka diti bagam kanya. Ay, aguray ka abalayan. Ay, umay ka, umunag ka. Tadalin nutok hot cake. Agmerienda tapay. Tamabisinak ngami na naglaba. Nagpudaw ang dagiti lopo na. Nagsiksimot na balayan. Oo, anya pa'y lang aramita mabalayan. Umunagtan di balay. Nagpudaw ang talopong mabalayan. Anya lakit din aya. Tati legs ko pa ay tinakita mo't. Ala, umunagtakit din dita balay. Abalayan. Sige, nakatimpla ko niti chocolate drink mo, abalayan. Sige, agmeriendatan. Abalayan, Mariette. Ala, man ti cellphone number mo. O sige, mabalin ba't lata? Tagabalayan tamat. Itat ko Ay, mabitlaang. Adtaw ti cellphone ka, abalayan, Mariette. Ipunbok mo ti number mo. Sige, mutoy. Ay na, naglamuyutin ti ima na. 09, 110, 0, Oh, admita, na-phone book ko na balayan. Abalayan. Mabalin ka din nga umay kanto sa rungkaran. Ha? Sarungkaran na? O sige, bakit din na saan? O alang rutan, rama na muntahat cake ko. Amok ang magustuhan. Ay, huway na. Naimas. Magusto ak launay. Ay na, nakaim-imas abalayan. Nanang, nakita ka nagkapo dito'y balayo ti katuganga ka lalaki. Kat,
Anya ko mati-mati iti dayta. Jak mat imbaga ama di nanang. Ngam damagak laang mat tanaga po nga rod ditoy. Awan, di magaslaang. Iso a pinagmeriendak iti hot cake. Kasta gayam. Wen, anak. Ay, amom ka di. Kasla na in love kanyak ni abalayan. Ay sus, anya day taas sasawin nyo nanang. Ay, takasanumat ngamin asana may in love kanyak ay kat sexy ak pailang. Ay, anya lakit din aya nanang. Tila sasawin nyo. Wen gayam nanang. Imayak, taumay ko man ipaawir ni baby. Ta inak ija tsindaan. Inak gumatang iti gatas kan diaper na. Ay, awan na. Awan parikot. Total, awan mat papanakita. O di sige, agawira kiti apok. Dalton, anya jay nakuna kanyak ni Rufa akaaruba ni abalayan Mariet. Anya timbaga na. Rimwer ka kano iji balay na. Anya tinaramid mo iji balay ni abalayan Mariet. Ha? Ay, napanak laeng mat nakikape. Nakikape? Apay, nasken ka di amapan ka makikape ijay kat nagado ak kape dito'y balay. Kahit dakis aya. Anya laki din aya. Nakaskas daaw nga men, Dalton. Tamasapol nga iji balay ni abalayan Mariet ti pagkapiam. Gagangay tagabalayan Agkin numusta. Anya kalaki din aya. Masapol ka di pa'y nga inka kumustaan ni abalayan. Idin to tano ar-arigan kat agiin na sidag tayo laang. Nga oray, medyo adayo labas si ti balay na. Katwain, ti agabalayan agkin kinumusta. Anya kalaki din aya. Mada, ten na ko ni karayan. Barang adda maalak alamais. Isupay asidain. Nakaturog matgayam ti aputa abalayan. Wen, abalayan. Na. Anyan tilangan ni abalayan. Nagkiting laonay ti short pan na. Sakat fitted pa ti t-shirt na. Na feeling balasang. Oo, apayakit kita anak, abalayan. Abalayan. Saan ka di amabalen nga agpantalon ka? Wano agpalda ka iti atid dog? Ha? Abalayan? Apay, ada ka di problema iti suot ko. Kasla ka hostess. Ay na, amo, mabalayan. No adan ka iti sexy apamagi. Saan ka nga agbay na mangi-display iti kinasexyem? Angam no bilbilan ka. Sa kanto agsuot iti kastoy, ay daytan ti madiakitan. Gapo ka dita bilbilanak, iso akas tati ibagbagam abalayan. Saan na pala yan? Saan ka kadi amabaen? Abakbakatan kan. Kastapay laang ti panagbadbadom. Feeling balasang kapay laang. Kasi tinakuna kabalayan. No sexy ka. Saan ka nga agbayin amang i-display iti pambagim? Ngam no bilbilan ka. Kan nagdadakal tagurong mo sakit uratan pa'y. Talaga nakababain. Pasagidan nakade, abalayan. Ay, saan na pala yan? Ngumibagbagak lang, tipod no. Agyaman iti panangawir mo iti anak ko, nanang. Katap na damat gunggunayo anagawir. Inggatangan kayo iti gatas siyo. Ay na, yan niya lakit din, aya, Tricia. Naskan ka di pa'y dayta. Wen ananang, tagatas dayjay apang papigsa iti tulang. Bakit kayon? Iso akasapulan nyo dayta. Why, excuse me, Tricia. Sanak pa'y bakat. Nagsiksiyak to pa'y.
Wanan, basta inuman yun to. Ta makatulong dayta kada kayo. Ay, sige, anak. Kitagyaman ako unay. Ay na, adadaman na pumintas sa no uminumak iti kasta agatas. Abalayan. Umay kaik ka ni Tilamais. Wow, ay na. Ay, nagimasanday ta nga ipaksiw, abalayan. Uwan abalayan. Wala, may kapay, abalayan. Tagmerienda kapay. Adahat kay ko. Uwan abalayan. Agsubli ak inton madamdama ta umay ko ramanan tahat cake mo. Tain nagpayag sukat taagat karayanak. Gusto ka di? O sige. Ay, agdi ko siyak biit abalayan. Kat agsubli akbat na ditoy. Taramanak ti hot cake mo. Ay. Papadam lakay, tanagdegos kapay. Nakapulas kapay iti pangruar. Sakat, nagbanglo kapay. Papanamaya, Di talang. malangarod, agmerienda kapay. Adalinutok a hot cake. Ninayunak pa iti tubog ti carrots. Tapno adda sustansya na. Kan adapay kape di ta abarakaw. Ay, innakaw na. Na. Di na pinagan ano ti hot cake ko? Di naman lari namanan, sakbay arimwar. Makapainsulto! Sige, abalayan, Dalton. Mangan kalata iti hot cake ko. Nananamday ta. Ta sinursuro kak basit iti pangpananam. Ay, uwain abalayan Mariet. Uray jak pahin naramanan. Nyam amukon anaimas. O sige, ramanamon na balayan. Sige man. Ay, naimas. Naimas sa balayan. Magustuhan ka. Ha? Ay, magustuhan na. Ay, uway na. Ay, magustuhan ti hot cake mo, abalayan. Abalayan. Mabalin ka di, rumwarta siya paminsyan. Rumuarta? As in date? Wen, awan mo't siguro dakas na taga-balayan tamay. Ako? O sige, awan mo't parikot. Ay, itan ay rumwartan. Intan agdate. Isa na balay ta nakapala siya kaon. O sige, ituloy mo nga ron tag merienda, tinak agpalas. Orayan nakbet, tabalayan. Wow! Anyan! Ay nakakini-kini magmag na nabalayan. Ay, inlaba ka talagang kinkwana. O anya, abalayan. Napintasak ka di matlang. Wow! Ay nagpintas ka balayan. Nagimas ti hot cake mo. Kayat kaw. Ay nagimas na talaga ti hot cake mo, balayan. Ay inibos ko na. Okay lang. Ola, intang arutan. Rumuartan. Ay uwi na balayan. Ay na. Balayan. Nagpintas ka. Nagsiksika pa ya balayan. Anya lakit din aya, abalayan.
Ay na, nagadukat nga ipagpagkamon. Aron martakit din. Takayat ko matiag pagna. Sige, ay na, intan, habalayan. Ammom ka di tinasaukan niyak ti kaaruba ti inam, Tricia. Ha? Anya ka di dayta, nanang? Kanayon ka nung agpaspasiksay kan nila kay ko. Ha? Kasta tinako na kanyak ti kaaruba ni nanang mo. Kan ammom ka di pa iti kunana. Nganya, nanang. Nakita na kano arimwada adwa iti balay ni nanang mo. Ha? Sino ti kadwa ni nanang arimwada iti balay na? Nilakay ko. Ammom ka di, Tricia. Sabali nga ben, ti madlaw ko kanita atang yukat. Kanayon nga agpagwapaw. Kasta ka di, nanang? Ha! Sabali ti agparparik na kanyak, Tricia. Sabali at talaga ti atap ko. Ay na, nagmayat nito ya parke abalayan. Ay, makabang arti angin. Nagmayat ti angin nga diso iti pingping ko. Ha? Uwanyag pa isaw. Nagmayata balayan. Ay na, nariknak ti angin na kaslamang agkadagiti pingping ko. Ay na, nagmayat abalayan. Ay na. Nakakitim na balayan. Ay na. Agkaksana. Ay na, nagmayat at alaga. Abalayan. Nakakitim kamatayin. Akasila. Or-orayam niya. At mga gagan ka. Krik na aklang ti angin akas lamang ag-agakan niya kabalayan. Wow! Ay na. Agkaksamot din na balayan. Umay ka kabalayan. Mapantamatan iti day tsaya banda. Kaya't ko ti agpag na iti kasabsabungan. Ay na, nagpintas ijoy. Anya ti kunam? Tricia? Lakay, dananang ko kantatang mo. Rimwarda ka no adwa. Adda nakakita ka dakwada, arimwarda adwa iti balay ni nanang. Nakuyog da ka no. Kayat mo asawain. Napansinukon ni tatang ko ni nanang mo? Kasta nga rod. Kahit papananda ka na. Diyak mo Atapon ni nanang mo, nga adda relasyon dagiti duha. Anya? Wen, Jerry lakay. Ala. Ay, pudno nga ta. Ay, anya laki din nagijay adwa. Ano pudno man nga da relasyon da? No awan, saan ka di arumbang laeng akadwada ni nanang mo? Alaman? Di tay agi papaniti sa balay. Gaputan nagkuyog da. Pinkin tayo pa'y nga mo na. Nupod no, wano saan. Tricia. Abom ka day. Anak karag-rag sa kakunay. Gaputa si katikadwak ang nagpasyar diti parke. Uray siya, kabalayan. Naragsakat mo't. Agyaman akmat. Tadaka kadkadwak. Naragragsak nga bin, no adda kaduak nga pagna. Abalayan. Apay, abalayan. Perperengenak betan. Nagpintas ka nga, men. Isiksi ka pa eh. Kan naimas pa iti hatkik mo. Nga impamerindam kanyak. Anya kalakit din ay abalayan. Dinak man rabakan iti kasta. Kandinak man perperengan na kasta. O si kakit di mo. Abalayan. Nakapimpintas ka. Siksi ka pa eh.
Kun naimas pa iti hatkik mo. Ay na. Ay, makakatawakan ka pala yan. Sige, sige, agawitan. Sana bale, nag-enjoy kita. Mabalin ka, day. Nga aglayon tapay iti palay mo apalayan. Tailutuan nakman iti hotcake. O sige, mabalin lata, abalayan. Nagima siya talaga ti hotcake mo abalayan. Paggugustok launay, paborita ko. Sige laang abalayan. Mangan kalata. Uwain abalayan. No mabalin ko bakit? Dito yakon balay mo ngagnaid. Anya. Anya kalakit din aya abalayan. No anya laditan ti sasawam. Uwain abalayan. Ngamin kat... Ngamin? Nga anya? Ngamin kat... Nailabakan ka na balayan. Ha! Ay, anya kalakit din aya abalayan. No anya laditan ti sasawam. Oo, ada tao. Ay, mabit lang tayo nakitaan na balayan. Adda ka dito'y amang mangan iti hot cake ni abalayan. Idento tati hot cake ko, kat di mo pa'y pagan-ano aramanan, Dalton! Aha! Nan? Sige man, ramanak man day ta hot cake ni abalayan no naimas. Nan, ramanak man. Saan mo ta naimas? Adda pa'y raman na paek. Idinto tati hotcake ko, kat nasustansya ti kabkabil ko araman na. Ngam di mo pa'y pagan-ano aramanan. Ngam day ta napait a hotcake. Kanom? Kwa! Ilyang! Intan! Agawitan! Apay, Dalton. Naimimas ka di ti hotcake ni abalayan, Mariet? Ngam ti hotcake ko? Ha? Ha? Kwa! Sumungbat ka! Kwa nga main, Ilyang! Kat si kamot abalayan, Mariet? Ha? Apay, na-inlove ka di iti asawak? Tagkuyog kayo pa'y arumwar? Kat dakda kayo pa'y? Siguro, napan kayo pa'y naghotelan niya. Sumungbat ka, di ka guli maklatan. Sana pud no dayta. Sana pud na, Ilyang. Intan, agawitan. Ha? Si kapay nga abalayan ko ti maglipot kanyak, Mariet? Apay adi ka bang sapol iti padam abalo, apakpakanam iti hotcake mo, anapae? Apay pay lang ati asawak? Ha? Mangibabain kayo! Ala, risutin tayo dayto aparigaw. Tadi kay kit nakababain. Sige, nanang. Agsaw kayo. Adda ka ti relasyon nyo kani Tatang Dalton? Awa, nanak ko. Sangwak latamat ano kasta nga umay jay balay ko. Kanaklunak, anak ko yung kami arimwar. Ngam napan kami lang nagpagnapag na ijay parke. Awan relasyon mi. Kit si kamot tatang, apay sinukon mo ni Nanang Maray. Kit nagdate kayo akas ko na ti kaaruba na. Kwa, aklo nagtipod now. Ngam sagbay na. Ipakawanindak ko ma. Pudnaw, gusto akin na abalayan Mariet. Oh, makitam? Ha! Remuar ti kinapudno. Apay Dalton. Anya ti adda ka ni abalayan nga awan kanyak. Siksi nga min na abalayan. Kan nadalo si Tibagina. Saan anadul patakit kitain. Kanayon pa'y anak kaisam. Saan nakaskin ka? Adi ka pa'y agdigdigos. Agat tabako ka kanayon. Ha! Uray na ilabak kinabalayan. Tawan relasyon may. Nagkuyog kami lang nga nagpasyar. Day talaang
Jak to pa'y inagkan niya oray kaya't ko kumangagkan. Nagsakitan. Nanang, nangagyamot ko na ni tatang. Awan relasyon da, kani abalayan niyaw. Ay, sorry, abalayan ilyang. Diyaka mo, ana in love kayam kanyak ti asawam. Tapara kanyak. Awan ti madi, akay papanan, ti panagkuyog mi. Sorry. Ay, ibasol ko dahi tao ipakawanin dak. Ngam saanin na maulit. Tapno awanin ti gulaw. Saanin na maulit pay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Maikamanaw na pagdatdatunam ni Remalen, litaw. May kapitong tatang. Manumot na babae tinangpaay kan ka. Pitumot lang Nukas pangarigan, tamapaay ka manayn. Awan at talagan tinamnamam. Pangasiyo ta, di bagbagaday ta. Sa anak amapaay ka ni Remelain. Aus? Well, mariknak nga isun ti babae ka parag pagkaw. Aya? Wen tatang. Sigurado na ito nga ibagbaga kada kayo. Isun ti asawa. Ay, kastamanin timbagam kanyak ide anak kaw. Kasla na ulit lang. Anya laki din ni tatang. Mariknak launay akayat nak ni Remelain. Iso ang mapanak iji balay ta. Tagdato nakmanan kinkwana. Itay pa'y ngay ayaban nak ni nanang ko amangal daw. Saan kami pa anangan, Lito? Kaya to na maamuan tigasat ko ita, Remelain. Unay kalakit din, Lito. Tunggal umay kaagdaton kanyak kat iranampay mat iti pangal daw. No awanin tinapatig nga ibagam, agawid kan. Tani, mangal daw kami pa'y kaninanang ko. Mabisinak atalagan. Sakbay pumanawak. Kaya't ko pa amaamuan no anya tigasat kaw. Awan ti mauray mo asumbat kanyak, Lito. Makadisturbo ka iti panangan. Nagdagulit ka. Apay nga minapangal daw ti panagdaton mo kini Rinalain. Mabalimat niyag daton kay tirabi ay. Saan ba't adakas ti panagdaton ko iti pangal daw, Victor? Nalpay manin ti abagam litaw. No sa anak ngagkamalay, napaay ka manin. Ay ayatak ni Remelain. Iso lang ti babae nga ayatag. Awanon sa balipay. Iso ti arapaap ko ama asawa. Anya? Mataayak no saan nga iso ti maasawa paray. Mapugsat ti anges kaw. Anya kalaki dinayali taw. Di mo unay panunutan day ta. Umay ka man kiday. Papananta. Punasam day ta sakit tinakimaw. Kasano apunasain? Inkaglemes iti arak, takadwain ka. Anya! Sa dino ngayon ti ayan ko. Tatang. Naay, nabartek kami ta simmang bait. Adda ka dito'y balay Aya. Kunak no, da ko ni langit. Anya langit nga bagbagam mat litaw. Kunak no nataya ko na naglemes. Iti arak. Adabay mo, kaya mangas kaw. Anya? Nagsakit din na pasamang tatang. Nay. Abayain, agsangit kamutain. Anyat na pasama kaya anak kaw. Pinain lang ni Remelain tatang. Aya. Apayakas talang ti reaksyon mo tatang. Napayak ka ni Remelain ko nak. Sana ko na mas daaw, taadun adaras anapaay ka anak kaw. Kastamot la tinaraaramid mo ide. Nagsangsangit ka. Tatang. Kunak man no sigurado ni Remelain nga asawaam. Saan mo't gayam? Anyaman ti kastoy na biyag. Makaas-asawa ko na talaga. Di ka unay agpanunot iti madi, lito. At dapay ni Perlita di tamyanan. Balasang mo na jay. Bun ngagpaiso niya. Saan nga iti panunguyaw kini Perlita? Saan nga iso tinapintas? Ngam, nagagal. Nasingpot pa'y. Ah? Isulaing ang tarma umlitaw. Agbagay kayo kini Perlita.
Armak man ngagpaiso ni Perlita. Makamuditan. Basta sa anak nga agbaak. Anyat ang mungay. Ang mga no iso talaga ti kagasat mo. Sa bagay. Ay, inak man nga arman ni Perlita. Sigurado ka ni tiday nga ramidam litaw. Ang mga numasakitan ka kadagsangit ka manayin. Kanya laki din ni tatang. Santo na mapasamak dayta. Aus, Well, siguradong dayto yung aramida. Amangan no ni Perlita ti kagasat ka. Kun makatagi ko iti pusok. naay. Marikrik naktatang. Dandani akon mga sawa. Iso nga isagana yung ti kwartayo apag kasarkaw. Mas daawak tasyak mat ita ti pagdatunam lito. Dandani amin en ababae dito'y lugar tayo, kat nagdatunamon. Kinapudno na. Si kagayam ti ipit-pitik ti pusok. Si katilubong ka. Anya, Apay nga katawa ka, Perlita. di nagpandrabakan iti kasta. Kastamat lang ti imbagam kadagiti nagdatunam akakalugaran tayo. Kasanong amom dayta? Imbaga, dagiti nagdatdatunam akakalugaran tayo. Anya? Ay na, iso nga amo kung dagita dialog mo nga agdaton. Angam sa balit ti marikrik na para kan ka, Perlita. Agayatak launay king ka. Iso nga ipalubos mo nga agdatonakan ka. Panunutag pala day tabanag lito. Anya? Ngam di ka unay mang namnama kanya. Anya? Kaslada nang ngagkuan nagi ka sa iti paltog. Ni tatang ko a soldado tinangi ka sa iti paltog lito. Anya? Ala, agawid kan. Tapno di nakapaltogan ni tatang ko. Madisturbo ngamin iti pannaturog na. Anya, inkasaan na ka iti paltog ni Tata Armando kunam? Wen Victor, nagamakak iso api manawak adago sa iti balay ta. Ay, ang mga nawan mo ti sa bali akay papananti pa nang ikasan iti paltog Nagbuting kamot adagusan. Nariga toy. No pinaltugan na ngay. Unay laki dinadanag mo lito. Ulitam tumana yung tagdaton kan kwa na. Mariknakit kayat nakamot na jay. Sigurado ka akayat nak mo ni Perlita. Wen, mariknak lito. Sa bagay. Ipalapal kulat ta ni ayat Bareng sumalat ako nada. Kasta taramidam. Masya naklaunayin kan ka, tanay. Lumakay kamot din na baraw. Wen nga Rod Victor. Talaga ang makasasawa ka. Nagrigat tagtiptipal. Ay, un kayam. At damanin aramidin ta. Tapno mapunas ti panagdandanag mo. Anya dayta? Aglemes ka manin iti arak ket kadwain ka. Anya? Nakasukmon ka manen ang nagawid litaw. Napaay kakadimanan kan ayat. San, tatang? Nag-happy-happy kami lagi ni Victor. Ada madlaw ka. Anya dayta madmadlaw yo tata. Kanayon latan nga agpalibre iti arak ni Victor kan ka. Oy, di mo na kasarsarita day jaya tao, gaputa irresponsable day jay. Ay nasingpad ni Victor tata. Anya na singpet, ket no irresponsable, baybayan na ti pamilya na. Ti asawa na ti mangmanggayd para iti pamilyada. Awan mo ti trabaho ni Victor, day talamang mangan ti amu na nga ramidain. Tatang. Okay, kumusta ti panagdaton mo kini Perlita? Sinungbatan na ka? Dandan eh. Dandanay na paayan na ka, kasta ka day. Anya lako ni tatang. Anya nga ron ti dandanay, litaw. Dandan eh mapasungbat ko. Asawa ko ni Perlita tata. Ibagbagana nga ay-ayatin na ka. Si kakanaw ti lubong na. Aya, Kaya't buka dimat nilitaw. jak ngamin kaya tikas kan kwa na. Anya, nay, apay ngay. Nagangot mo ti sangaw na. Anya, Apay anak ulimag ka, Victor. Kasla na pagparpare ko tam. masya na kun kin kalitaw. Di munsan ituloy ti panagdaton mo kini Perlita. Apay ngay, kat mapanak intun madamdam ay balay da. Basta saan ka na mapanay balay da. Apay ngay, kunak manan. Ang mga numapaay ka manin kan kwa na. Kaasi ka laeng litaw. Anya, Agawid kan dito. apay apagawidan na. Kadyak pa'y mo na ibagati kahit kukan ka. Ay, aman matlati serserbi ti bagam kanya. Anyat kahit mo sa Perlita. Saan ko maama sa tirik nam Maawatan na ko ma. Talaga nga awan tinamnamam kanya. Agsaysayang ka lang iti oras kanya. Anya? Tatang, napaayak man ay.
Diyak kayat tiagbak. Unayin day ta, mapaspasamak ken ka anak ko. Awan meten ti mangayat ken ka. Wan nga ron tatang. Makasasawa ka talagan. Nagrigat tagtapal. Di ka di mapukawan iti namnama anak ko. Awanan tinamnama tatang. Awanan na talaga. Agdaton ka manen iti sabali a babae. Day talakit din ti sangsangitam. Condolence ay istay. Kaasi ka litaw. Napaay ka marain. Ay, manayin. Awan sir-serbi da ito. No, awan tiya maasawak. Naay. Akluna kung tigasat ko sa anak ko na makaasawa, Victor. Di ka di mapukawan ni tinamnama. Ura, sino dito na babae, basta kayat nak. Asawa ka dagusan. Ha? Nagagatak mo nga agtaalon. Kung nadamot tarakan ko ababoy, kas kada baka. Ang mapay ngawan, mangayat kanyak. Relax. Addan to. Diyak kayat ti mabakan. Diyak kayat talaga, Victor. Ay, agore ka. At dapay namnama litaw. Ah? Saan ka di nabayagan abalaw ni Nana Saripda? Wain, apay ni Nana Saripda. Wain, isolagan tarmam. Anya, bakbakatanan. Agkabaw sa payan. No di mo kaya timabaakan. Mga asawa ka ni Tibakal. Day talagan ti remedyaw. Apay nga itakalaeng nga umay agdaton kanyak lito. Ha? Ay, ekwa. Napigsaak pa'y mutkat. Kabailak pa'y lito. Oray manu around. Anya. Ayay. Ubing pa'y latirik na lito. Kabailak pa'y iti aganak iti sangapulo. Anya? Wen, sang bata ka dagusan ti daton mo nga ayat. Sige, makamuditan. Yawid ka nga roday, nanasarip da. Saripda ko namlatan kanyak lito. Total, asawaan nakmeten. Naimbag nga oras mo, tatang. Anya, tatang, kunamutin kanyak saripda. Wen, gaputa, asawaan na ko nilito nga anak mo. Pudno ka dilito. Uwan tatang, asawa ko ni sarip da. Makasasawa ka talagan. Hangam, bakit mati asawaam? Uray na. Tinapatag sa anak ang mabakan. Apay, di nakadikayat nga agbalin manugang. Ha, ay kwa. Kabaalam pa nga ta, saripda. Kabalak pa'y. Impadas mi itayan kanilito. Anya, Uwan tatang, napigsa pa ni sarip da. Isunti asawa. I love you sarip da. I love you, Matlito. ha? Nagkis damot nga agpaison. Sana all. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Kumusta nga iti panag-apply mo iti trabaho iti abroad, Samuel, lakay? Dandanin malpas ti papeles ko, presi bakit? Nasayaat nga rod no kasta, Samuel. Dakulan ti gastos ta iti panag-abroad mo. Uwan nga ron. Nalakok pa hindi talo bakak. Saan na bali, lakay? Mabawi tantulat ta dagiti nagastos ta, apaman nga addakan ton iti abroad nga agtrabaho. Anda naguni alata itiruar bakit? Adan sa matagtatakaw. Un nga agpaiso, lakay. Ang mga no agsipsipot ka data. May bit lang. Inak kita no adda tao di tarwar. Ay di kan rumrumwar, Samuel.
Rabi una yan. Amangan no agtatakaw nga agpayso da ijay. Katangran na ka. Ingat ka katawa am Amalya. Itay ka pa nga katawa. Nagraraman. Agraraman. Asinaw ti agraraman na sasawom dita. Dadya Samuel agraraman na makabrod. Nga laki din aya. Dayta manen agdilaw ti araramidan. Agasam, agabrod ka nun iti mabeet. Kasanaw ti panakamom iti dayta. Nangag ko pagsarsaritaan da nga agasawa iti rabi Nagiyabang. Ay. Tanangam dayta pa nagsasawom Amalya o. Anya ko mano agabrod ni Samuel. Anya ko matipakasiknam iti dayta. Para makita ano makabrod mo lang dadya Samuel. Anya. Agabrod ka mo't gayam, Samuel, kaanakan. Kano nga iti flight mo? Nakaamon nyo nga agabrodak, Auntie Juana. Basta, adda nakaamwa ka tao nga agabrod ka. Naay, naglaingan no sino man day siya chismosa. Da kami lang ka ni Presi ti makaamo nga agabrodak ah. Kat pudno nga rod nga agabrod ka, Samuel, kaanakan. Uwan ante, hangam, madamak pa lang agipagpag na iti papeles ko. Ay, mayat dayta na panunot mo kaanakan. Sapay la ko mga rod ta makatrabaho kan ijay abroad. Saan nyo pa lang warwaras nga agabrodak? Diyak kaya ta maamuan ti kaadwan ti panagabrod ko. Uray no saan ko nga istoryaan ka dagiti karo ba? Amudan nga agabrod ka. Anya? Wen kaanakan. Amudan amapan ka agtrabaho ijay abroad. Anya lakit din ay. Nagpartakan ti damag. Asino nga nga taday dya chismosa wano chismoso. Naglaingin nga agsaagap iti istorya. Adda si mangput asubre, Samuel lakay. Adtoy. Kuraw mo ti asubre. Anya day toy? Lukatam ano, anya day ta asubre. Mabit lang talo katak. Ne, apay. Anya tinabasam di ta papel, Samuel. Yes! Mapanak ka no iji imbase. Maala kong jivisak bakit? Anya? Wen! Daytoyin jinabayag ngor orayan ta. Simang putin jivisak. Agabruda kon iti kabita na panawain. Ay na, kablaawan ka, Samuel lakay. Adda naguni ang latay terwar bakit? Unngag paiso. Adda nga tatao di tarwar. Mabit lang. Inakitain no adda tao iti terwar. Ay sumardeng ka mga katawa Amalya. Nagalasti lang am. Magkumaano na po daw dayta ko. Nakangingisi mo. Anay ikaw. Aping agsipat ka ay. Uray nang isit tigugot ko tanapintasak mo, Freddy. Nagalas. Day. Ti dila ti chismosa Kasla dila ti pusa Anay ko manay. Unay mo dato yun. Sipat to. Nagsakitan ti pingping ka Anyat magkitkitaan kanyak, pusa. No comment No comment. Sinalbag ka lalaki. Idilig na kinin ni ti pusa. Anyat kat katawa maya. Dadya Samuel at agraraman. Apay manin ni Samuel akaruba. Simbangpot kanuki din dya bisa nang agtrabaho ija abroad. Kasano ti pannakamom iti daytangay. Nangag ko'y dilim mabasak ija balayda. Ay, una yan. Naglaingin ti radarmaw. Mangag mo amin asaritaan ti karuba. Kas kalaglap-lapayag nga asaw. Nita. Anay ko manay. Nagsakitan ti robak Maminsan pa nga idilig na kiti ayop. Saan lasipat ti maramanam kanyak? No dikat left and right akugtar. Anya? Alam ka no, matanjay bisa mamapanagtrabaho ija abroad, Samuel Barauk. Nakaamon nyo naalak jivisak, Uncle Berting. Naamuak ka na giti ka, Ruba, Barauk. Nay, nagpartakan ti damag. Dua kami lang ni Presi ang makaamo nga dan visak ngagtrabaho. Day tamot ti na ipalapayag kanyak, Barauk. Kahit asawan day ta, dandanikan mapan ija abroad. Ay, maulawak at talaga, Uncle. Ay, maulawak. Kasano nga da nakaamo ang naala kong ti visak? Kit awan mo't nang ibagaan may. Ay, karkar na dati ang mapaspasama ka. Mas dawak at talagan bakit? Anyat pakas da awam, Samuel lakay.
Dua talaga makamu nga dan visa nga agtrabaho di abroad. Nga mapay ngay. Amumot na lagi ti kaaruba tayo. Asimang putin di visa. Anya, Asino nga iti agiwarwaras iti day damag. nakaskas daaw nga agpayso. Awan met tinangistoryaan taan na alam mo, Jevisam. Naglaingan no sino man day di chismosa. Kat, kaano ka amapan gumatang iti plane ticket mo? Agsapulak pa lang itinala ka a plane ticket. Sana balay. Saan mo't nga gap-apura di employer ko di abroad. Adda man yung naguni alata ijerwar sa malakay. Bayam, amangan mo aso lang na itang umararubayan. Ay, ang bagay lo. Bagtay. Asino ti bagtet? Sika. Kung manatawa ka man ng may isa. Ano ikaw? Pwede nanog mo ti matangay. Napistitsan ti bukal-bukal ti matak. Oh. Yung unay mo dati. Nagsakit. Oh. Pisang, tupay tarupam. Bagtit ko nam kakanyakon. Kasano? Teka pa ako manatawa. Kat katawak dagiti agasawa nga agraraman. Sino nga gasawa sasawom nita? Asino pa'y kuma? Da presi kan Samuel ha? Kita pa katawa midangay. Ay na agraraman na talaga dagiti nga agasawa. Anya kumangay ti igatang da iti plane ticket da. Ha? Potom da ito nga imbagakan ka Friday. Sana matuloy ti panag-abroad ni Samuel. Tawang kwartada. At dayta ka man ng aginlalay nga kunak. Apay nga minapakibibiyang ang idaya. Nagdagsintiri nam kadakwada nga agasawa. Pangasdaki di ha? Uno, umapal ka kadakwada. Ay tukak! Apay ko mga palakida ka napimpintas pa ti biyagtang misuda. Anya? Ada nagdakkel TV ta, ada 2 doors RF ta, ada washing machine ta, ada pa'y oven toaster ta, ada pa'y microwave ta, ada pa'y shower ta, aircon langan tawan diti balay ta. Naay. Saan lang ada kita tadda diti balay? Anya pa ngay. Naka-tiles ti balay tayo, ti banyaw kan lababo ta, aminan. Anya? Original pa ti tsinelas ko. Anya laki din na ya. Iraman na pa di chinilas na. Katalaga, mate. Iso di mo ibagbaga nga umapalak. Taado ti arwatan kan kagawaan ta diti balay. Original, agraman underwear. Anya? Oh, kumusta nga Samuel lakay? Adda nakitam analaka a plane ticket? Ay, nagninalakit din ay ti plane ticket bakit? Iswa sa anak ka nagpabuk. Kurang di kwartak. Ay, parikot nga agpaiso day talakay. Pagutangan tayo iti kwarta. Tapno magatang ko di plane ticket. Naalak ngagpaison di visa. Namawan pa mo plane ticket ko. Awan met nga rod amok apagutangan ta iti kwarta lakay. Anya nga tanong. Ay, sinalbag. Adamanin naguni alata ijerwar bakit? Wan nga agpaiso. Anya nga taday kay. Ay, nakitay. Ang mga nuwad na tao nga umararubayan. Ay, piman mat. Piman na talaga. Ay una yan. Lumawat abot tagong mo no agkatawa ka. O. Apay ka di man na yan. Agin na abroad. Awa maggayam kwartada. Anya laki din ni Amalia. Dahil taman ng ting kasipsiputan. Anya kumangit ibibiyang mo kadakwada. Ay, di nakman pakibibiyangan. Nakapangpangas na dya, Samuel. Adan visak. Ngamawang pa'y plane ticket ka. Kung kunanaki din. Kasano ti panakamumiti dahi tangan? Nangag ko ngayong baga ni Samuel. Agraraman na dya tao. Kay, kaano nga iti flight mo, Samuel Baraw? Eko, anya lakit din ay. Apay ka anakan. Kasla masiksikuran ka. Tunggal ada masabat ko. Da maganda no kaano ti flight ko. Anya? Kinujak pa nakagatang iti plane ticket ko tanagngina. Ay, kunak man no napan ka imutang iti paggatang mo iti ticket mo ka anakan. Nakaamuan niyo ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket ko. Adda nakaamuak, amapan ka kano umutang iti paggatang mo iti ticket mo. Anya? Impagarob ko mo na nakagatang ka iti plane ticket mo ka anakan. Naglaingan no asino day dya chismosa. Kasano ti pan nakaamuna ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket. Maulawa ka presi bakit? Ay na maulawa ka talagan. Ay sus, hinggang pa-check up iti doktor lakay. Ang mga high blood ka.
Sana day ti pakaulawak. Anya ngay nga rod lakay. Kasano nga mo dagiti karuba ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plintikay. Kasano nga ang muda dayta? Kat dua tamot lang ang nagsarita. Una nga rod. Ay mas dawa ka talagan. Aguray ka. Wan, husto. Mayat dayto ang napanunot ko lakay. Anya day ta napanunot mo bakit? No sa anak nagbidot. Tao di umar arubayan dito'y balay. Saan kat nga aso? Anya? Agsagana itadayje at chismosa no asino man. Sigurado a pagbabawyan na ti umarubayan dito'y balay. Si bakit? Addan paggatang ko iti plintikay. Pinautangan na kajibak na nga kabagyak. Nasaya at nga rod no kas talakay. Makapan ka ni abroad. Uwan bakit? Inton bigat mitla... Adda man ang naguni alata ijerwa. Di ka unay agsasaw. Adda nakasagana at palabog itiruar. Sigurado. Anay ko nagsakit. Makita? Sige, umay ka lakay. Inta kita no asino day jay. Ay sinalbag ka, Amalia. Si kaamot gayam ti umar arubayan dito balay. Agnakam ka itan at chismosa. Ingagarak tinangikabil itinagadualan sa iti arubayan. Tapno mapalabugan ka. Pagkawanan Samuel. Kastamot kan ka, presi. Ay agnakam kaitan. Chismosa. Dayta ti maganab mo. Pagkawanan da ko na. Diya ko nululitan tinaramid ko. Ay, ipanda ko ni hospital. Tapno sana ka matitano. Sa paglatlati tilan sana badgakak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.